Ponovo smo u studiju RTS-a, prenosimo najnovije informacije sa Kosova i Metohije i prve reakcije na to. Koleginica Biljana Savić pravila je priču o srpskom crkvenom nasleđu na Kosovu i Metohiji. Da pogledam. Kulturna dobra u Metohiji i na Kosovu, posebno ona iz srednjeg veka, predstavljaju integralni deo kulturne baštine Evrope. Visoki Dečani, prestolni hram Srpske pravoslavne crkve, Pećka patrijaršija, Bogorodica Ljeviška i Gračanica, manastiri su upisani u UNESCO registar svetske baštine. U tom delu naše zemlje evidentirana su 372 spomenika kulture i više od 1300 ostataka hrišćanskih spomenika. Od dolaska međunarodnih snaga juna 1999. do kraja te godine uništeno je 107 svetinja. U 17-martovskim nemirima 2004. godine, kada je gorela srpska istorija, stradalo je 35 crkava i manastira. Svet nije sprečio kulturnu katastrofu. Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Pavle, u prestolnom hramu srpskih arhijepiskopa i patrijarha o pokrovu Presvete Bogorodice 14. oktobra 2006. izjavio je: Šta bi mi bili, pa i šta bi bila Evropa, bez naprimjer Dečana, Gračanice, Studenice i redom. Šta bi to za nas značilo, ali vidite, dok ne se doguralo u ovom vremenu. Toliko zla i zlobe i da su porušeni i toliki, znate. Sad, slava Bogu da ipak su i sestre i ovi monasi u Dečanima, kad je bilo reč da će Šiptajca dolaze, ponište sve, on su rekli, mi ostajemo, odavde idemo. I to ipak jedna velika snaga da su oni izdržali i da i ti, i da ide, kao što je patrijaršija, kao što je Dečani, da nisu porušeni. Nadam se da će ipak doći kod ljudi jedno osjećanje da smo trebali da trošimo snagu na onome što je plemenito za sve i za prošle vreme i za buduće vreme, za ove što će doći posle nas da imaju da vide čime su se naši stari bavili i na šta su ulagali sredstva koja su imali. Sestrinstvo Pećke patrijaršije i danas opstaje uprkos mnogim iskušenjima. Tu je vojska, štiti nas, čuva nas, svetinja puna patrijaršija, svetitelja i Majka Božija. Čuvaju. 800 godina čuvali, čuvat će valjda od sad. Kaže, ne daj Bože da nestane patrijaršije pa da nema ni nas Srba, šta ćemo da živimo? Da li se Srbi ipak vraćaju? Slabo, znači se oni teško. Šta će po šator? Ne može da ide radi njivu, ne može u školu, ne može djecu da dovede, ne može. Šta će stari ljudi i žene, šta mogu da rade? Ništa. Mnogo je teško. Visoki Dečani jedan je od najbrojnijih manastira po monaštvu u Metohiji na Kosovu. To je ujedno i jedini hram sa zaštitnom zonom. Ovo je najveći i najbolje očuvani hram iz vremena Nemanjića i po svojoj arhitekturi i umjetničkim dostignućima predstavlja možda nešto i najlepše što je stvorila srpska ruka i ostavila u nasleđe generacijama, eto među kojima smo i mi, da u ovo teško vreme se brinemo i sačuvamo ovu svetinju s pomoć Božiju i Svetoga Kralja. Srbi iz naselja nadomak Dečana i Peći, kao i oni raseljeni, tu svetkuju svoje običaje, dok oni iz istoka i Drenice, iako nisu na svojim ognjištima, ne dobijaju međunarodnu pratnju da obiđu srednjevekovni Devič, nadomak Srbice, koja sada slovi za Skenderaj. Vernici sve manje dolaze, pošto se manastir nalazi u totalnom okruženju. Najbliži Srbi su nam na 30 km odavde, to je Kosovska Mitrovica, tako da nemamo posetilaca, ali eto, u manastiru trenutno živi 6 sestara. U Prizrenu gotovo da i nema Srba. Njih 30-ak odlaze do Velike Hoče, poznate po 12 srednjovekovnih crkava i zočišta manastira u kome se vijori obeležje Srbije. U obnovljenoj Prištinskoj crkvi Svetog Nikole još uvek nema bogosluženja. 100-ak Srba iz Prištine najčešće odlazi do 8 km udaljene Milutinove Gračanice. Srbi na Kosovu i Metohiji nemaju jačih stubova,
nemaju čvršćeg temelja nego što su slavne srpske zadužbine, pa čak i kada su razrušene, kada su samo u temeljima, one su znak mogućeg vaskrsenja. Pogotovo su značajni živi hramovi gde se svakodnevno služi liturgija i koji predstavljaju najbolji zalog za budućnost srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Moleban za spas srpskog roda u Raško-Prizrenskoj i Kosovsko-Metohijskoj eparhiji služen je u novopodignutoj crkvi Svetog Dimitrija u Kosovskoj Mitrovici. Služio je njegovo preosveštenstvo dr. Artemije Radosavljević sa sveštenstvom.